King Balen Porac, penimuna ng Presidente Marcos ang distribusyon ng livelihood assistance karengay taking Balen. Ay report. Pinuri ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang anunsyo ning pamaglipat ng titulong gabon ibahat king Philippine Veterans Bank o PVB papunta kareng Aita amanoknangan king Barangay Planas at Barangay Kamyas ken Katutubo Village king Balen Porac. Hindi po maliit na bagay yung kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala. King kaya pa magbisita may kikitsa yung presidente kareng benepisyaryo ning pag-abot program at kareng tinanggap farm inputs ampong damulag bilang parte ning takbang ning gobyerno bang pasiknangan ing kabiyayan dareng Katutubo. Agpangkang Marcos, prioridad ning gobyerno ing sektor ning agrikultura lakwas na kareng komunidad dareng Aita. Inanunsyo na mo namang PBBM na migit 1,200 na benepisyaryo ning ayuda sa Kapos ang Kita program o akap ning Department of Social Welfare and Development o DSWD ing tinanggap siya 10,000 pesos asaw pinansyal. Dinikdik na mo naman ng presidente na yung makanining programa partine ning mas malawak ka inisyatibo ning administrasyon bang apasanting ing kabiyayan at di na lang mas matataga oportunidad reng memalen. Ing Katutubo Village, tela kadya bilang resettlement area para kareng Aita ami apektuhan ning pamamakbong ning Mount Pinatubo inyang 1992. Hanggang ngeni, magsilbi lareting toknangan at santungan at maging sentro na yung programang pangkabiyayan at panyulong para kareng katutubong komunidad, King Porac. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang totoo, King Balen, susuyo.